Guys, berjumpa lagi dengan Aki Family. Halo kakak, mau main kemana? Kakak mau main di Belang Padang guys. Ya tuh monumen pesawatnya guys. Kakak Pesawat. mau lihat pesawat ya? Tadi ya, kakak lagi guys. Pelan-pelan kak. Oke, main apa kak? Halo kakak, main apa kak? Tadi kak, tadi kak. Ayo. Oke yuk, main basket ya. Kamu ke lapangan basket guys. Jangan main bola, sakit bola kakak. Oke, Jangan main bola, sakit bola kakak. oke, I love you kak. Aduh, let's go.